नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगु जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खला बोला जुठ्यागु ज्याजो उड्या समाज या न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका ति मते उड्या वर्ग यट इना तचोय वैचंगु विधि व्यवहार यट कोपालेगु निम्ति सकल उड्या वर्ग यट ठुगु बुढा निंका जना सक्सिन ठुकी यट नाला काई ढैगु पलसा कय जना विधि व्यवहार ढैगु उड्या परम्परा सभ्यता व संस्कृति या चिंख या नचनगु विधि व्यवहार यट अर्थ ठिका संस्कृति व परम्परा लेंका टे मागु लेंका टेगु मुआगु टोटा छेगु या मामा ठा परिमार्जन या नगने शुद्ध उड्या टेगु विधि व्यवहार यट संरक्षित या नटे आधुनिकता या नामे विकृति मया ई कथ नु पुस्तायट लुएक नालकागु नु व्यवहार यटन परम्परा रीति मशंक नालका उड्या समाज आर्थिक रूप मिश्रित समाज जुगली सकल उड्या टेस हरेक आर्थिक वर्ग न नालका अपुगु कथ नियम देके व्यवहार या बले संपन्नता या आडम्बर मवेके अनावश्यक आर्थिक भार वैगु ज्यामया मचा बुसाने से ई पाटकय व्यवहार फुकहे लस्ताए जाखन जोगली लस्ता पंकेगु न मनुया स्वभाव खटैगु लोमंके ठाउँ या ई लुएक ई या बचत या कठ जुठा टक अपुक व बचा इलंगाका विधि व्यवहार कोचाके हु पाके बिचाया मृत्यु संस्कार या झले खाडा मछले उड्या समाज जास्न पुजया 2022 साल पुस 10 गते बिहिबार चंगु नियमित मुज्या चिस छेलाबुला यान वैचनको खाडाई बारे न सहल ब्याकेगु ज्याजोगुडु ठुक्ट मुज्या सहल या झलेर खाडा अशुभ ज्याख अथवा मनु त मृत्यु जिगु बक्ते दिपे वनुबले सिमया दिउने टेगु ज्या ठौकने ज्या वैचंगु ख लोनेगु यागुडु ठुगु इले ठाउँकने आपासिन खाडा जना वेगु चलन थे ज्या वैचंगु याटा आवली चलन चल्ती महेगु निर्णय यागुडु नापा नापा म्यामस्ते सिमय द्याउने फाङ्गा टेगु चलन दुगु ख उगी खाडा ढेगु उड्याटे परम्परा निसे वगु मकोटका टागुडु ठाउँकने फाङ्गा टेगु चलन मड्या वन्तुगु अवस्था बल्न वैचंगुडु ठोक्ट या अवस्था याना मज्जी मगापी म्या मस्ते संजग खाडा टया मेपी सक्सिन खाडयो सट्टा ठागु सर्दा अनुसार ढेबा स्वा छाया मडमेस त चाइला सुगतिय कामना या टैगु ख समाज कोछुगु ख उड्या समाज जास्न पुजय दुज रत्न कमल कंसा कारण उड्या सयट ढागुडो ठुक्ट या जाइत ची सक्ष्न नालकया न्याका यंकल धासा बाटर बरन याटन यको यको तिव जुइ थैगु समाज आशा कागुडो नेवाटेस अनावश्यक ठान अर्थय मडेक न्यागु जायाना हेगु प्रवृत्ति ज्या वैचंगुली ठम न्याकगु ज्या गुल्तक प्याछि ख ढैगु खैन हेक्काटया न्यावनि मागु स ठेका हैचंगुडो जोजोलपा YouTube channel हो Facebook page पाखि निना दिया जंगु ज्याजो उड्यास एपिसोड पेसावन हिन हो या जिजाजो न्याकामी सुम्या स्थापित
वो उडास टिम पाखे जाजो नेना द्याजो पि सकल भाजु मेजु पिन्त दुनु ग्लनिसे हना बनाना पल्लासको स्टेसन आजना अथेयाना नुगु साल 2083 साल युन सकल नेपामी पिन्त नु दया लसता भिन्टुना उडास पाखे न्याब्ले थि जाजया सुबारम थुन हेपुसंगु बा लागु यमा धागु मेनायाना जना यो
तस्कहे बालागु य माधागु मेरुङका हाकनचका ज्याजो उडास नेना द्याजो पि सकल भाजु मेजु पिन्त जी ज्याजो न्याकामी सुमिया स्थापित पाखे दोनुक्लनि से हना बनाना पल्लास कुस्तेसन जना अथेयाना नुगु साल 2083 न सकल नेपामी पिन्त भिन्टुना देचा से जी गुठो ज्याजो उडास न्याब्ले बुतबार ठोहे युट्युब च्यानल अपलोड जुइगु जोनी जेगुठो अफिशियल युट्युब च्यानल लाइक शेयर व सब्सक्राइब याना दिता इना पेना जना अथे हे थोहे लिंक जेगु फेसबुक पेज याना शेयर जुइगु जोनी जेगु अफिशियल फेसबुक पेज न लाइक व शेयर याना दिता इना प्याज से आधा सची ज्याजो या दक्लेन हापांगु बचा हाकगु दिपा पाखेउने दिपा ढुंका थौया मेगु भोत नेने थगुन्नुका मसिका दिशा स्वस्थ नुगय नीति ठोखे बिचायन दिशा BMI बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल ब्लड शुगर नुगय गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निनसिया 4:30 निसे 6:30 तक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. थगु जल से किडनी या बारे सेका दिशा निशुल्क परामर्श नीति हरेक शनिबार सुबह 7 बजे निसे 9 बजे तक फुक्क टेस्ट या नीति 25% डिस्काउंट या व्यवस्था न दो कंसल्टेंट यूरो सर्जन डॉक्टर संजेश भक्त श्रेष्ठ ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. जसियाको समस्या या जाँच नीति निशुल्क डाक्टर परामर्श हरेक बुधबार निनसिया पेतत्या इनिसे खुतत्या इ तक प्रोफेसर डाक्टर रविन्द्रलाल प्रधान विषय ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. ठोची चाहको डिपाडुङका हाकनसका ज्याजो उडास नेना द्याजो पि सकल भाजु मेजु पिन्त ज्याजोले लस्कु स्यासे आधा सजी ज्याजो या दक्लिन हापांगु पोपा खेवने थौया दक्लिन हापांगु पोख उडा विधि व्यवहार जासंची सहकर्मी मेजु प्रेम हिराटुला दर्जो पाखे थौया उडा विधि व्यवहार नेने सक्सित जजल्पा ठाउँ झी सक्स्यान लानवै जनगु नेपाल भाषा या बारे छु कनेगु निम्ति श्री ड्युख्य गुठिया निचा कगु डम्पौस नेपाल सम्बत छिन्छ स वो सुइन्या चौलागा सप्तम खुनु पिडङ्गु प्राध्यापक मेजु प्रेम शान्ति तुलादर जु चोयदिगु नेपाल भाषा चोय बनेगु प्रशिक्षण दैगु जोसु न्यवेटेना नेवा टेगु मस्का टेगु अमेगु भाषा ख तर ठौ ठो भाषा लाइपनेगु ल्याचक निया निथ मज्याउगु मको गुल्खेची नेवाट भ्याला ससा चोय बने मस बा मफु डाइपिन आपलन्डे ढुङ्कल भ्या मस पिन्त भ्यासेनि मागुला डहे डनी भ्यासेन त छनु न्युनिया प्रशिक्षण सेछन अवश्य गागु मको ठटे टाउनिया प्रशिक्षण या निम्ति समय अर्थ आदि फुक्कया व्यवस्था या मागु जुल उकि आइ त छु बच्चा इलाजक गागु भ्यासयान चोय बने मस डाइपिनेगु निम्ति नि नेपाल भाषा चोय बनेगु प्रशिक्षण कक्षा न्याकेगु छिगु श्री ड्युख्य गुठी निर्णय याट गुठी ठो कक्षा सञ्चालन यागु भाला ड्युख्य गुठी मिसा पुचाइट पिला खेतला ठो प्रशिक्षण या योजना प्रस्ताव कठ सोनु यागु खसा गुठी थगु अनुकूलता तथा सहभागी पिनेगु उपस्थिति याट ध्यान तया आइट छन्जग्ने न्याकेको कोचिट ठोज्या न्याकेको निम्ति नेपाल भाषा प्राध्यापन यान्जना दिपी प्राध्यापक मेजु प्रेम शान्ति तुलादर व सह प्राध्यापक मेजु प्रेम हिरा तुलादर पिसा प्रशिक्षण कक्षा सञ्चालन यागु व मेजु मन्दिरा तुलादर ज्याट संयोजक कठ ज्या यागु तथा मिसा पूजाय मेपी दुज पिसा मागु ग्वाली यागु भालाकाल ठोय कठ नेपाल सम्बत चिन्छ स व सुइन्या पहिला ठो त्रयोदशी शनिबार विक्रम सम्बत 2071 साल पौष 19 गते खुनुश्री ड्युख्य गुठिया ठाउखे छे पक्ना जोले छन्या नेपाल भाषा चोय बनेगु प्रशिक्षण कक्षा सञ्चालन जुल ठोज्या जो निगु सेसन या नान्याके जुल ड्युख्य गुठिया संरक्षक भाजु प्राध्यापक निर्मल मानतुलादर जो मु पान
तथा गुठिया नायर लक्ष्मीरत्न तुलादर नायर श्री न्यागो नापाङ्गो सेसने नेवा जाति नेपाल भाषा उडा जाति तथा श्री दुर्ख्य गुठिया मसीका सम्बन्धी कार्यपत्र मेजु प्राध्यापक प्रेम शान्ति तुलादर जो पेश याना दिला सा निगुगु सेसने नेपाल भाषा चोइ बनेगु प्रशिक्षण कक्षा प्रेम शान्ति तुलादर तथा प्रेम हिरा तुलादर पिसा पालम पायना ह्याक दिला वा वगु चिकुस चंगु दिन जोसा पिमति गुठिया ज पि सहभागी जोगु ठो प्रशिक्षण कक्षा अति अनुशासित व सौहार्दपूर्ण वातावरण कोचाला प्रशिक्षार्थी पिसा अति उत्साहपूर्वक थापिनुगु जिज्ञासा न्यस प्रशिक्षक पिन्त तेगु यात्सा प्रशिक्षक पिसन प्रशिक्षण ज्याजो गुली उपलब्धिमूलक जुल देगु जानकारी क्याउ निन्दी अन प्रशिक्षार्थी पिंके कक्षा जाँच क्यागु उकिया नम्बर न्यङ्केगु टक्कन ज्याजुल लेपा लेपा न थजागु ज्याजो न्याकी मागु तापु अनुभवी सहभागी पिसम पंकला ठुक्ता छन्य जक प्रशिक्षण ज्याजो जुसा ठुक्याट सहभागी प्रशिक्षार्थी पिसम अतिक ज्या खेले जोगु ताकला थाटे नेपाल भाषा चुए बनेगु प्रशिक्षण ज्याजो न्याकेगु मिसा पुचा याट अनुमति बिगु जग मक्से ज्याजो याट मागु फुक व्यवस्था श्री देउख्या गुठिया ज्यास्ना पुचन गुगु याना बिया दिल उकिया निन्ति वेक पि प्रति मिसा पुचा या आफ्नो आवाज सुभाडो लिपा न ठयागु रचनात्मक ज्या श्री देउख्या गुठिया मन कोसामा ठोय देउख्या गुठिया त इनाप नापम पिन्टुनान नेपाल भाषा प्रशिक्षणीय छोले इना बिउगु ह्यान्ड्स आउट या अंश थनन्य भुयाचना ठुकिन ज्याजुले बोटिका मखम पिन्टन नेपाल भाषा ज्ञान क्यागु लागि ज्याखेले वेटेगु आशयना नेपाल भाषा चुए बनेगु प्रशिक्षण ह्यान्ड आउट नापा नेवा जातीय मसिका नेपा दुने डुगु करिब सचिव संगु जाति मध्ये नस्ले आधारे मंगोल आर्य द्राविड धर्मय आधारे हिन्दू बौद्ध क्रिस्चियन समष्टि युक्त नेपाली कुल जनसङ्ख्या मध्ये 5.2% 13,21,933 जनसङ्ख्या डुपी ने गुङ्गु जनजाति मध्ये नि नेगु अनुसूची लापी मूलतया सहरे बसोबासियापी सांस्कृतिक रूपमा अतिक सुसम्पन्न जाति नेवाट ख नेवा समुदाय उत्पत्ति खे फुक विद्वान पिनेगु विचार छवे मजोसा ठौया नेवाट छवो नस्ल छवो हि तथा छवो ठासा वपी मको दैगु खे ठासा फुक विद्वान पि सहमत जोगुडु इतिहासविद डाक्टर दिल्ली राम रेग्मी जुया कथा नेवाट ईसा पूर्व 600 सोया न्य हे नेपा गाले डे टुङ्कले टैगु ढापो दुसा मेम इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य ढापो कथ नेवाङ नेवाहाङ नेवा ढापी मंगोल नस्ले मन्डोटे नेवाटे आदिम पुर्खा ख नेपा गा गुगु परापूर्व काल निसे नेपाली केन्द्रस्थल ज्याचुङ ख ठोय ठा नेवाटेगु आदिम स्थल ख लिपा बिस्क इले ठीठी कारण नेपा गाय उत्तर तथा दक्षिण बाखे विविध जातीय पि मनोट किरात साके लिस्बी कोली ठकुरी ब्रिज गुप्ता मल्ल आभार आदि वया ठने आदिवासी नेवाट नाप छस्वा ठदे जुयावन ठुपिए सन्तान ठाउँ नेवाट ख उगु इले नेपाल थाबले नेपा गाइड जग काइगु जुलि थन स्थायी रूप चौवपी ठुपी फुक्क नेपाल देश नाम नेवा जोवन बा ठुपेगु नाम देश ना नेपा जोवन थटे थन चौवपी फुकस्त नेवा ढागु चलन प्रेरणान सा न नेपा गाट्याके न्यट कल्याण है जन उडा जातीय मसिका नेवा समुदाय ठीठी जाति मध्ये आर्थिक सांस्कृतिक रूपमा सबलगु छौ जाति उडाटन ख उडा खगोइ द नेवा समुदायले छु छौ ठर बाजात कठ कागु यासा ठुपी विविध लजगा जना छप्पन ज्याचो पिनिगु पुचा ख ठौ उडा समाज उडा ढका गुर्जिया र पुरोहित माने ना बौद्ध संस्कृति कठ छबुए रीति थिति हना ठीठी कठ लजगा जना जीवन यापन यान चम्पी मूलतया सोनिग यान ये आग छेव दिग्द दै चम्पिन्द उडा ढका कागु यागु दोस उडा समाज उडा ढका दुठ्याका टपिङ गुंगु ठरिया मनुट ख कसा के जायपि ताम्राकार सिज तथा लु वहय जायपि असं तुलाडर बने जायपि वन्यट तुलाडर व्यापार यापि बन्या वास तथा जडीबुटी जायपि शिलाकार लुहय जायपि शिखराकार पलिचिगु द्यय गजु छुइगु जायपि शिलालेख द्यय मर्चरी छुइपि
स्थापित स्थापत्य कला या जायपी सुन्दराकार सिंह कलात्मक जायपी उड्या जातीय उत्पत्ति खैट वाल स्वेबले उड्या शब्द निर्माण लिपाहे जुग खण्डुसा जुजु जस्थिति मल्या वर्णाश्रमे वैश्य या चोले ठौची उडा टेगु निगु पेंगु जात गठे सिकमी ताम्राका तुलाधर लोह कमी उल्लेख जुई टुङ्गु डु उडा टेगु अस्तित्व नेपाल सम्बत 559 पाखे हे डे टुङ्कल ढेगु ख तत्कालीन थिथि अभिलेख क्यङ्गुडु उगी मध्य नेट तुलाटे अस्ति गुठी बोइगु नेपाल सम्बत 559 या पौ भाले चैतगु नेट तुला ढेरे पटिसाउ उल्लेख ज्याचंगु अभिलेख न पुस्तियागुडु कर्नेल कर्क पैट्रिक पिकागु स्टेचेज अफ नेपाल ढेगु सफ्टी उडा प्राचीन बुद्धो पासक ते सन्तान ख ढेगु ख उल्लेख यन्टगडु कि विभिन्न कारण बिहारे वया चुडा कर्म या मफपी बाटेज या व्रत वर्ण या मापी बौद्ध तेहे कालान्तरे उडा जोगु प्रबल सम्भावना दु तर ठटे ख्यान ठौन गुली उडाटे दुगु द बाघ भैरव सा गुल्सा महादेव आदि ज्या चम्पिन दु उडा रिसर्च प्रोजेक्ट नेपाल सम्बन्धी 830 या तथ्याङ्क कठाउँ ठाउँ उडाटे परिवार संख्या झिसोस व सुई पेखा दुसा जनसंख्या ने गुसा व पी खुमडु थुपी मध्ये मिसापी सुई गुसा व चे निम दुसा मिजपी सुई गुसा व खुई पेमडु अले युवा वर्ग 2059 ल्या डक्ले अफोडु गुगु बालागु संकेत ख उडाटेगु मु ठ्याबा सोनिगो यहाँ दुनेन जन्बा द साला हैगु न दुन्जक खसा ठाउँ थुपी थागु मूल छे विस्थापित ज्या येलो खोप जग मखु उपत्यका पिने अझ संसार कोकुलामे टकन्यन ढुङ्गु डो ठाउँ उडा जातीय त संगठित तथा संरक्षण यागु तातुना नेपाल सम्बत 1117 उडा समाज स्थापना जोगुडु ठाउँ कुनै ठोस संस्था उडा जाति या उठाने निम्ति थिथि रचनात्मक जाजो न्याकेगु यानवैचंगुडु श्री दुख्य गुठ्या मसिका फुको उडा देसन्याको वैचंगु थिथि नख चख मध्ये दिगु पजान छौ ख दिगु पजा दैगु ठाउ कुले सकल दाजुगु जापि मुना दे छग थपिनेगु छे तापक खेले स्थापना यान्तम दिगु द या थावना पजा याना हेर्न या न्याकेगु पजा ख ठठे दिगु पजा न्याकेगु झोले असन्तवा व झहाबा व यर्खबाया उडा डेट पक्ना झोले दिगु पजा वनिउ ख ठगु दिगु पजा या इतिहास पुइका स्वेबले पक्ना झोले दिगु दिख्य जुइन्य नापा दिख्य 32 फुटले ख अनलिपा ठो बाग दरबारे सरे जुल अनलिपा तिन खेले जुल्सा अनन सरे जिया आवया पक्ना झोले लाओ ख ठौची गुठ्या ठाकुले पिनेगु अठाक कुटल ठुगु ठासे दुख्य गुठी छे दसा टंगु दुसा थन दुगु द दुपिनेगु फुक्कसिया दुगु द छठाटे देगै निर्माण न या टंगु दुख्य या संरक्षण तथा थन देपुजा वे मापी फुक्कसित संगठन यागु तातुना दे छका गुठ्यार पिन्द सटा फेर्न के वो मे पि थिथि रचनात्मक जाजो न्याकेगु यानवै चंगुडु ठुगुश्री दुख्य गुठी अन्तर्गत ठाउँगने निखु कवडु नेपाल सम्बत 1129 या जनगणना कठा ठु दुख्य गुठ्यार पिनेगु परिवार संख्या 309 दुसा जनसंख्या 1754 ठुकी फुकट थे असन्तवाय तुलाडर पि व श्री दुख्य गुठ्यार पि खस असन्तवाय न्यागु खु कवय तुलाडर पिन ठठास दुख्य मखु कारण असन्तवाय पि ज्यान ठगुठी दुमठ्या पि नदु नेपाल भाषा मसिका नेवाटेगु मा भया ऐतिहासिक नान नेपाल भाषा ख अपोक नेवाटेसन ठो भया त नेवा भाट हागु यासन विभाषित तेसन ठो भया त नेवार भाषा ढ्यागु न या तर ठो भया भाषिक स्वभाव कठ नेवारी ढ्यामजो नेपाल भाषा ढ्यामा ढेगु नेवाटेगु जिकर ख नेपाल भाषा भाषिक रूपमा चिनी तिब्बती भाषा परिवार या तिब्बती बर्मी पुचले लागु ठाउँ हेत टटा लिपि तथा टाको साहित्य इतिहास दुगु भ्याख तर थटे खयान ठाउँ ठो भ्याया मेमेगु भाषा प्रभाव आप्लन ल्याटुङगु दो ठो भाषा प्रामाणिक अस्तित्व इसे सन्य न्यागु सदी हे डेटुङगु खसा झिम्पेगु सदी ठो भाषा
चिकित्सा कोष इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थ र रचना जुइटुङको दो छिङखु सदिहे ठो भाषा मे प्याख बाख आदि रचना जुइटुङको दो मल्लकाले जुजुलान पिसहे नेपाल भाषा आफ्नो मे प्याख चोइवङ्गो दो लिपराना काले वया ठो भाषा आफ्नो पका फे माल तर अठे जुसा सिद्धिदास योग बिरसिंह थेन ज्यापी साहित्यिक मा रथि पिसा ठो भ्यायाट हाना उठान यागु जाइत यात सचित हृदय थेन ज्यापिने कुटन ठो भाषा साहित्यट अझ ठकाउ याट तर ठटे खयान ठाउँ राज्य भेदभावपूर्ण भाषा नीति याना नेपाल भाषालाई पनि गुल्या निया निठो मजुजु वञ्चङ्गुडो ठाउँ कुल 13,21,933 नेवाट मध्ये केवल 8,46,577 मनुखञ्जको नेवा भ्याल ह्यागु यानी नेपाल भाषा महत्व नेवाट छौ भाषिक जातिका ठाउँ नेवाटे बिचे नेवाटका मसिकेको छु मङ्काको चिन्डु सवख नेपाल भाषा नेवाट नस्लगत रूप धर्मगत रूप रङगत रूप छठी मजु अझ संस्कृतिगत रूप न छुपा आंश चाना संस्कार खङ्किपी नेवाट नडो आंश छपाय लेङ्का संस्कार खङ्किपी नेवाट नडो सिवना अन्तिम संस्कार याइपी नडो नेवाट डो गाम या समाधि स्थल याना अन्तिम संस्कार याइपी नेवाट नडो उकी नेवाटेको पहिचान ढैगु अमिगु भाषा ख नेवा भ्या ख उकी नेवा भ्याइ त टोटेको ढैगु ठगु नेवा पहिचान या त टोटेउ ख गब्लेटक छिसा छिगु भ्या लान्छने अब्लेटक छि नेवाट मानाहे चने उकी ठ नेवा जुयागु प्रति गर्व दुसा ठगु पहिचान ल्याङ्केमा ढैगु चेतना छिके डुगु खसा नेवा भ्याया डमाके मागुडो ठगु भ्या ल्याव मेगु भ्या सैमखु ढैगु भ्रम याते छिके बि मागुडो मठो पिण्ड ठुइका बि मागुडो गुले अप भ्यासल उले अप ज्ञान वृद्धि जुइगु खला फुक्स्या स्योग हेजुल उकी ठ मचा खचा याते न्यागु भ्या सनिउ यासा ठगु मा भ्या नेवा भ्या सेकेगु पाखे अन्त देखे बि मजो ठो भ्या ल्या चुए बने ढैगु छिगु अस्तित्व लेना चोनि व्या दसी ख नेपाल भाषा बोने चुए बले ठुइके मागु ख नेपाल भाषा चुए बोने थाकोको भ्या मखो गठे नवाउ ख अठे चुएगु भ्या ख नेपाल भाषा स्वर वर्ण खुवाडु अ आ इ उ ए व व्यञ्जन वर्ण नि ने गडु क ख ग घ च छ ज झ ट थ ड ढ न न प फ ब भ म ए र ल व स ह न म ल यात नेपाल भाषा चिना आख कठम मखो न म ल वर्ण महाप्राण वर्ण कठम जग काइगु ख नेपाल भाषा ट ठ ड वर्ण व त थ द वर्ण या भेद मडो तत्सम शब्द छेल बले जक ट ठ ड वर्ण छेलेको जुई गठे टपरी ठग आदि मेबले त ठ ड जक चुएगु ख तटाजु थाकुली दाजु आ इ उ का कार्य त रसोटाई ठोची हाकक नवा ठा छेली अकार गठे थ प्लस अ ठ ग प्लस अ ग न प्लस अ न नल व प्लस अ व वन आ आकार गठे ज प्लस आ जा जाकी ग प्लस आ गा गाल ख प्लस आ खा खाटा इकार गठे त प्लस इ टी तिल ज प्लस इ जी जिल स प्लस इ सी शीत उकार गठे प प्लस उ पु पुल त प्लस उ टु तुल न प्लस उ नु नुन स प्लस उ सु सुत निफुटी लिउने तेगु निफुटी विसर्ग अले दीर्घ इकार दीर्घ उकार यात दीर्घ ढाई ता हाकाक नवया माठा दीर्घ चोई दीर्घ ढाइगु टग आख नवया म्याक छक कोल नवान छोएट चोइगु ख गठे लख या ल जल या ज ससल या सस जनी या जनी ख घाल जुल आदि थटे दीर्घ चुए मागु आख यात सप्तमी विभक्ति यङ्कल धासा तनावङ्गो आख लुया वै गठे लखे ससले तले घाले आदि विसर्ग थोची अकार आकारे जगत चोनी मेठा चोनी मखो विसर्ग तल धासा ता हाकाक नवामा
विसर्ग मतल धासा ची हाका जग नवाय गा गठे चा माटो चा चक्का मा खास्तो गा खास्तो गा खाल्डो रस रस सस ससुराली मस मस सङ्खट तेगु मस मस्युगु कला स्वास्नी कला आर्ट पा बन्चरो पा पालो खा कुखुरा खा काँच न खाऊ न खाएको छ ता फुल ता सुनेको छ सा गाई सा मल ला मासु ला र्याल गल चढ्यो गल गानो गल आदि इकार याची ताहागक इकार नवा माठा तेगो गठे दीर्घ इकारे विसर्ग टेमजो जी म रसो जी म जी दीर्घ जिरा मी आगो मी मेथी सी जुम्रा सी थाहा हुन्छ टी झोल टी कोठी कि किरा ठी तल्किन्छ नि फाप्छ ली पित्तल ठुक्न गुल्खे शब्द रसो दुई माठा दीर्घ जुल्की शब्द अर्थ टक पाउनी उकार ठोची ताहा गएको उकार नवा माठा छेलेगु गरे उकारे विसर्ग गब्लेन टेमजु सु पराल सु दीर्घ सुकेको छ टु उखु टु टोरीको गेडा पु बिहा पु पोलेको छ कु भारी कु कोडालो जु हिँड जु जुवा छु पोलो छु पोलेको छ शिरबिन्दु चुएफुटी टेउ अथवा चन्द्रबिन्दु चुए चन्द्रबिन्दु टेगु शिरबिन्दु दीर्घय ची खसा चन्द्रबिन्दु रसोय ची ख नासा ठुएको टाहाको नवा माठा शिरबिन्दु ची टेगु नासा ठुएको तरची आको नवा माठा चन्द्रबिन्दु या ची टेगु ठोची अ आकारे जगमखो मेगु इकार उकार एकार ओकारे न चोनी न फलाम न फलामबाट न बाटो न लुगा त रिस त तल्ला टी चोल टी चोलबाट सो हात्तीको सो टाढबाट स कपाल स चलेको छ ख कुरा ख देखेको छ सी दाउरा सी दाउराबाट ची नुन ची चिन्ह कु कुवा कु कुना आदि विसर्ग शिरबिन्दु चन्द्रबिन्दु या उदाहरण न ढाब्ले खाऊ न ढाब्ले खाएको छ न फलामबाट न बासना सो हेर सो हेरेको छ सो सुड सो फोक्सो का धागो का लिएको छ का अन्डो क जमिन मुनिको माटो पी त बहुवचन टेगु बारे नेपाल भाषा बहुवचन त पी प्रत्येक केवल ज्यान डुग्ली जगत चोनी नेपाली अंग्रेजी भाषा थे ज्यान मडो वस्तु खेन बहुवचन ची तेगु प्रचलन मडो गठे किताब ड लाका पी धागु गलत ख पी हनुमा पी थ ठिटी सर्वनाम व विशेषण शब्द एट बहुवचन यामल ढासा पी बहुवचन टेगु ख गठे भाजु पी दाजु पी पस पी ची पी बाला पी हाको पी चलाक पी मा पी कका पी किजा पी गुरु पी आदि
त विशेष याना हनिमुआपी साधारण जीव जन्तु चिक्चा झिकपिन त जक जातिवाचक शब्द बहुवचन याबले तटेगु चलन गठे खिचाट मचाट च्यट जोशित उडानीत फैचाट आदि य ई ठोची सप्तमी विभक्ति बा ठा केनेगुली लोकेटिभ तिबे चोनी गठे पुटली थासे पुखली लखे टुन्ठी लासे जाकी लासे मोटी आदि म गु ज्यान डुपिनिगु संख्या बिबले छम निम याना म प्रत्यय तेगु ज्यान मडुपिन्ट वस्तु या आकार प्रकार सोया तेगु गठे गु का ठु पु मा खा मु आदि तेगु गठे छम मनु निम खिचा छगु ज्या छठु तरकारी छपु सुका छमा सीमा आदि याट याके याठा आदि विभक्ति ची शब्द नपंचनी गठे राम याके राम याट राम याठा आदि ठन नेबो यागु छु नेपाल भाषा नियम त छिस न्या निथ नवन चनगु नेवा भाषा छेला वन फटठासा शुद्ध नेपाल भाषा नवागु नपचे बुन्ट अफि तैगु विचार याना यको सुब्यादेशना चना सहकर्मी मेजु प्रेम हिरा ठुलादर जु या त वेकनजी सकसित थौया उडा विधि व्यवहार कना दिल अथयाना छिकपिन्तर छुना विधि व्यवहारी बारे कनि मन्दुसा जित सुच ब्यादि त इना ब्यासे आ हाकनस्क बच हाक गुदि पापा खेवने दिपार हुंका थौया उडा बुख नेने गनचित न्यापय समस्याला मडुला नेनेगु क्षमता मोज्या चुंगु खला यदि खसा थौ हे जाँचेन दिस न्याप या लुया लक्षण त न्याप न मो डाइगु न्याप हालिगु न्याप न पिपोइगु नवइगु न्याप सेगु इकुसे सुनिगु न्याप गप लुया वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर झिकेटु निशुल्क परामर्श नीति हरेक बिहिबार निनसिया पेटा इले ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नम्बर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. वेला टाइगो थटे याना चना मजिल चासा छक फुल बडी चेकअप या वनेनु गले क्यों नि उडका ठिकै रगा बसिवला मकोटाया जमले दुगु सुविधा सम्पन्न गु ग्रान्डी सिटी हस्पिटल डंक बालाक फुल बडी चेकअप याना चंगदु हजुर शनिबार या विशेष पैकेज 5560 वंगु बेसिक पैकेज आ 2500 जक नप 13440 वंगु बोन मिनरल सिटी स्क्यान नप दुगु स्पेशल पैकेज आ 5000 जक मौका या फाइदा का दिस फुल बडी चेकअप थथे याना दिस ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ काठमाडौँ टेलिफोन नम्बर 416350 416370 Admission open for playgroup at Modern Yewa English School, Nararmar, Kathmandu. Phone number 4249350 4249350. माँ भाया संरक्षण शिक्षा स्तरीयता ठोए ख जिमीको स्कुल या विशेषता Modern Yewa English School, Nararmar, Kathmandu. Phone number 4249350. A multilingual school dedicated to quality education through mother tongue. Join us. नेपालले फेसन डिजाइनिङ कोर्स पेदया ब्याचलर डिग्री तक आखबोना डिग्री हासिल या त पिद अनुभव दुगु नेपालदेय छगुहेजक नमुना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजी या त लुमंका दिछ सम्पर्क ज्ञानी शोभा तुलाधर एवं नमुना परिवार फोन ल्या 4377201 4377201
थुची चाहकको डिपारुङका हाकनस्का ज्याजो उड्यास नेना द्याजो पि सकल भाजु मेजु पिन्त ज्याजुले लस्कु स्यासे आ धासा ज्याजो या मेगु बोबा खेउने थौ या मेगु बोख उड्या बुख बारे थागु खसा उड्या बुख दैगु उड्या त दुने जुयासुङगु गतिविधि बारे थागु ख उड्या त दुने न छुचु ज्याख त ज्याजो न अले वफु छ गेनानी हने हुना चोन थका उड्या बुख पाखे सकसित कनेगु ख चास थौ या उड्या बुख जे सहकर्मी मेजु प्रेम हिराट ब्लादर ज्यू पाखे नेने सक्सित जोजल्पा आन्याना दिसं उड्या समाज विशेष इनापो उड्या बुख सामाजिक विधि व्यवहार सुधार याना सामाजिक आर्थिक सुधार यान यङ्किमागु खैट सक्सिन ठुइका ठुक्न छला यङ्गित उड्या समाज इनाप बहुमचा इट गए छ बले उड्या समाज ढार्न कठ अपोलो निपा किस्ती बढे नामटे बहुमचा डुका डुङ्का गए साके बले वो जिला जन डुचाके बले छु कठ य उपहार मबी बहुमचा क्याट लसो वने बले छिगु उड्या संस्कृति कठन डुचाके बले तिनी ससले नाप्लाक दुहा वनेगु चलन जोगुले विवाह ये ममिज लसो वनेगु चलन मया म्या मचाइ त ख्वासो वने बले निपा किस्ती अपो बढे याना मटे बहुमचा लेरालु वनी बले छेज पिओ पाजु खला पिन्सा जको उपहार बिगु या गुर्जु पिसा ठौकने म्यामचा पिट बिबले मा बोयल हाटे म्यामचा लाटया करवा लढा हाका कन्यादान ढका पाठ बना याकेगु यानवै चंगुदु ठो उडाटेगु चलन मको उडाटेगु चलन धेगु म्यामचा पिटबि न्य माजु ज्या वो मेसा म्यामचा ठने ढुङ्का म्यामचा ठ मायल हाटे गए बिका गुर्जु पाठ बना लागवे बिगु ख ठुक्ट लढा हाका कन्यादान मयसे ठगुए नापा निसय संस्कृति कठ माइट लागवे काकेगु चलन या ठुक्ट उड्या समाज न्याकवै चंगु विधि व्यवहार यत सक्सिन नाला उड्या समाज यत ग्वाली यान्दी धैगु दुनुगलन से भल सकया उड्या समाज सुचं उड्या समाज बुलेटिन कैदिस वो टजिगु शिरपा ट्याकटिस उड्या समाज सकल दुजा पिन्स समाज पिठंगु नुगु बुलेटिन कया दित इनाप यान्जुना यक्न यान्दिस बुलेटिन या प्रति सीमित जग डुगली फुक्क मुंका सिदे न्य हे यक्न ठगु प्रति कया दित इनाप यान्जुना छि ठगु बुलेटिन ठगु खला पुजा उड्या समाज जाकुठी बा उड्या समाज कार्य समिति दुजा पि पाखे कया दि फै बुलेटिने दुठ्याक टागु प्रतिक्रिया फार्म फिडब्याक फर्म जाका ल लाइपि दुजा पिन्त भाग्यशाली चिट्ठा लक्की ड्रस बोटी क्याक्युजी टजिगु सिरपाट ठुक्डन्डु फिलिप्स इंडक्शन स्टोभ कुसा अम्ब्रेला टाटा या ठिठी जोल चकलेट बक्स हर्बल चिया ह्यान्डब्याग नाप मेमेगु यको टजिगु सिरपाट छिक जाका दिगु फारम वैगु बैशाख महिना दुने ललान दित इनाप यान्जना ठो फारम छि सामाजिक सञ्जाल भाइबर बा व्हाट्सएप पाखेन छया हाइदी भई उके निन्ति ठए उपस्थित जुइ मागु आवश्यकता मरु तर बुलेटिन या हार्ड कपी ढासा चोइ नेटना टगु ठ्या पाखे हे कयदी भई भाग्यशाली चिट्ठा 2082 साल जेठ 15 गते लेख्यागु जी सकल दुजा पिन्त ठुगु ज्याजोले बोटिका कया दित इनाप यान्जना उड्या समाज असंये कर्णदीप 2 नम्बर चिटाय व्यवस्थापन उड्या समाज मिति 2082 साल चैत्र 4 गते बुधबार खुनु ये महानगरपालिका 15 वडा कार्यालय पेश यागु निवेदन आधारे वडा कार्यालय यागु पौ चलानी नम्बर 3958 मिति 2082 चैत 9 कठ उगु संरचना व्यवस्थापन व सञ्चालन यात मागु अनुमति प्राप्त जोगुडो नाप ठुगु व्यवस्थापन कठ डाहा संस्कार्य लागि मागु सिंह आपूर्ति नेपाल वन निगम पाखे सहुलियत दरे व्यवस्था जोगुडो संरचना सञ्चालन लागि मागु प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था न जुइ ढुङ्को गुडो गुठियार पिन्छ ठगु पाखे दाह संस्कार सम्बन्धी छुन कठ प्राविधिक ज्या गठिके पुसा ठकागु कोकागु सितैगु च्याकेगु दाह संस्कार कोमचा तले छु या माली मखुगु व्यवस्था जोगुडो
दाह संस्कार खर्च प्रति दाह संस्कार टक्का नेडो व न्यासो निर्धारण जोगुडो सेवा शुल्क पुलेत अनलाइन QR कोड या व्यवस्था न जोगुडो ठो डक्को व्यवस्था या आधारे सकल सी गुठी पिन्त चिता नम्बर 2 छेलेगु ज्या अपुइगु व सुविधा जुइगु अले ठुकी छु अन्यल बा अलमल मजिगु आशा समाज यागुडो स्थापित खलय डमुजा व गुकोगु टमुजा स्थापित खलय चिन्ने कोगु डमुजा व गुकोगु टमुजा परोपकार माध्यमिक विद्यालय भिन्डटवाले खलय जपी मुना नेपाल सम्बत चिन्सा सव पी खुद चौलागा नवमी अथे विक्रम सम्बत 2082 साल चैत्र 28 गते शनिबार नि यागुडो डमुजा नापाङ्गु सत्रय झोले खलय नाय दीपक स्थापित यान सभा नय सुइन्यागु ठुगु जाजुले डमुजा खलय नोको रजिन स्थापित लस्कुस नोचो बिया दिगु खसा डमुजा उलेजा खलय सल्लाहकार पुचय दुज सानुमान स्थापित जो ट्वा दिवा मच्चाका यान दिगु ख उगु डमुजा खलय छन्जे इन्जिनियर ज्ञानेन्द्र रत्न स्थापित जो प्रगति प्रतिवेदन न्यवे दिउ खसा डाबरी प्रदीप मान स्थापित जो ल्याचा न्यवे दिगु ख ज्याजुले मु पहा सानु रत्न स्थापित व सभा नाय दीपक स्थापित पिन्सन ठगु नुग ख तया दिगु ख उगु ज्याजुले खल्क ज्याजो या निगुगु बय झोले हनेजे न्याकेगु यागु ख हने ज्याय झोले जंको डपुले ढुङ्को पि ज्याठ जिठी पिन्त हनेगु जान यागु खसा ठिठी हना व ठिठी शिर्पा देछागु जान जोगु ख ज्या जंको डपुले ढुङ्को पि चम्पा देवी स्थापित नानीमय स्थापित नन्दराम स्थापित पूर्ण शोभा स्थापित हर्ष सभा स्थापित कमला स्थापित पिन्त हनबना तया हनिजा यागु ख वेक पिन्त स्थापित मिसा पुचय ज पिन्स खेसग बिया खलय नाय दीपक स्थापित जो दोसला न्येका व ज्ञानेन्द्र छन्जे ज्ञानेन्द्र रत्न स्थापित जो हनापौ देछना हनिजा यागु ख ठुक्टा हे जीव रत्न स्मृति गुल्पा देछाया जान जोगु ख ज्याजुले SEE +2 ब्याचलर ओ मास्टर टगी टकया बोमी पिन्ट खलय मिसापुच पाखे खेसग बिया खाडा गानिएका स्थापित खलय नाय दीपक स्थापित जो हनापौ देछाया छन्जे ज्ञानेन्द्र रत्न स्थापित जो बुद्ध या प्रतिमूर्ति उपहार टक बिया व डाटा पिन्स डान ललाना हना बनटया हनेजा यागु ख ओ डमुजा संग रत्न दान माया स्मृति शेर्पा केशव दास हीरा देवी स्मृति शेर्पा दान रत्न स्मृति शेर्पा ल लागु खसा मुज्या ज्योति रत्न स्मृति हना मोहन मान स्मृति हना सानु रत्न स्मृति हना रत्न काजी सूर्य देवी स्मृति हना पाखेन ठिठी तगिया बोमी पिन्त डसिपौ देछाया हनेजा यागु ख ठुक्टा हे कल्याण मुनि स्मृति छात्रवृत्ति न ल लागु ख ठुक्टा हे मुज्या सुवर्ण लक्ष्मी स्मृति दुज हना पाखेन हनेजा यागु ख स्थापित खल या त मुजाइ झोले नन्दमान स्थापित या सम्य जक्टवे लेजा पुच निस्वना खलय नोडा न्याकेगु जायागु ख ठुक्टा स्थापित खलय नोगु जास्न पुचले नाय पदे प्रमित स्थापित नोकु पदे उमंग स्थापित छान्जे पदे सुजल स्थापित व डाँबरी पदे निश्चल स्थापित यात ल्यागुडो ठुक्टा हे नोगु जास्न पुचय दुजले इन्जिनियर ज्ञानेन्द्र रत्न स्थापित रजिन स्थापित जुजुकाजी स्थापित अञ्जला स्थापित सनी स्थापित अप्रिला स्थापित समिता स्थापित सुबिन काजी स्थापित व अनिस स्थापित पिन्त लेगु जाजोगुडो ठुगु खलक सकल स्थापित खलय दुने एकता सहलय भावना आर्थिक सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक सहभागिता बोलङ्केगु आजु कठ ज्या खन्ट यानवै चंगुडो श्री दिउख्य गुठिया सुई गुको गुडम मुजा नेपाल सम्बत छिन्छ सव पी खोड चौलगा नवमी 2082 साल चैत्र 28 गते नयाँ बजार मल्टी भेन्यू सजोगुडो प्रोफेसर निर्मलमान तुलाढरिया मु पहासुई उगु जाजो जुगु खसा वेकलहे टुहादिवा मतचाका जजोया उले जाया नदिगु ख नापाङ्गु बो श्री दिउख्य गुठिया दुज भाजु रविन्द्र तुलाधर जु
यहाँका दिगु ठुगु ज्याझोले गुठिया नाय एलेन बैलोचन तुलाडर ज्याझो या मु पहा प्रोफेसर निर्मल रत्न तुलाडर गुठिया निवर्तमान नाय तारा बिरसिंह तुलाडर संरक्षक पुचय नाय मोटिकाजी तुलाडर मिसा पुचय नाय दिव्य तारा तुलाडर गुठिया नोको नुचे सवा तुलाडर पिसा ठाठागु नुवा खटया दिगु ख अथे ठुगु ज्याझोले प्रगति प्रतिवेदन जसना पुचय छान्जे भाजु विद्यारत्न तुलाधर जु व आर्थिक प्रतिवेदन दाभरि भाजु शशि तुलाधर बिस न्यवया दिगु ख ठुगिए ज्याझोले सहप्राध्यापक मेजु प्रेम हिरा तुलाधर जु सम्पादन यान दिगु श्री ड्युख्य गुठी दैगु सफु न उले ज्याझोगु ख ठुगु सफु श्री ड्युख्य गुठिया जुयावंगु खया बारे चोय तगु चोसु मुना पिठङ्गु ख श्री ड्युख्य गुठिया छान्जे विद्यारत्न तुलाधर न्याका दिगु निगुगु बे श्री ड्युख्य गुठिया थिथि सिर्पा जाठा जिथि पिण्ड हनेजा यागु ख ठुगु ज्याझोले प्रतिभा डुपी पाखे हुला प्याखा व मे न न्यबोगु खसा लुखा सिर्पा न च्याकेगु यागु ख भे पाला पि व जासना पुचय जपि मुना पक्ने जोय दिगु खेले सुठे देव पुजागु खसा ज्याझो कोचाका नयाँ बजार मल्टी भेनु स सेक्सित भेन केगु जायागु ख ठुगहे डमु जाया छोले गुठी छया लाउन्ज संरक्षक पुचय नाय व जासना पुचय मोटी काजी तुलाधर व जासना पुचय नाय बाजु एलेन बैलोचन तुलाधर जुपी पाखे उलेजा यान दिगु ख नाप ठुकुन हे गुठी दर्ता यात जनमत संग्रह यागु जान जोगु ख गुठी दर्ता यामा ढैगु पछे 80% भोट कोहा वंगु ख बाखा चमी सरस्वती तुलाधर यात साहित्य शिल्पा उडा समाज नि सोको डमुजा ठुक्सिया पिछु हेर साहित्य शिल्पा नाजाम बाखा चमी सरस्वती तुलाधर यात कसा खेले चैत्र 21 गते शनिबार नि लागुडु वेक मेजु तुलाधर जु नेपाल भाषा बाखा ख्यात चन्याको जयान दिगुडुसा वेकल मिसाम साहित्यकार मोती लक्ष्मी उपासिका यात मसिके कठा वेक या सब मसिका सफो जय दिगुडुसा उगु सफो प्रकाशित जुइटुङको गुडु अमेरिका चनचन दिम बाखा चमी केसर मन ताम्राकार जु ठामा हेरा देवी व अवजु भिछु रत्न ताम्रा कार्य नाम च्याडन्य सोना दिगु ठुगु भिछु हेर साहित्य हना शिल्पा आटक दुने उडा समाज साहित्यकार पिङ चामिस्त लला ढुङको गुडु वेक पिङ छसी कठा पूर्ण काजी ताम्राकार पुष्परत्न तुलाधर हितकर बिरसिंह कसा सुगत रत्न तुलाधर पूर्णमान तुलाधर प्रेम शान्ति तुलाधर व प्रेम हिरा तुलाधर पिङ ख नेपाल भाषा साहित्य खेले ठगु थास अतुलनीय योगदान बिया नेपाल भाषा व नेपाल भाषा साहित्य विकास यान दिगुली वेक पिण्ड ठुगु हन शिल्पा देछागु ज्याजोगु ख डेन्डस ललन वैचंगु ठुगु शिल्पा छम उडा साहित्यकार यात हनापौ डोसाला लिसे नगद टका देछाना हनेगु ज्या यान वैचंगु ख उडाटन साहित्यकार ज्या नेपाल भाषा साहित्य ख चन्याका वना चनेफेमा ढका ठुक्ट या शिल्पा पलिस्त यान्टाउ खनेदु स्थापित खलय ख्वापौ पिडन स्थापित खल पाखे थगु खलय डमु जाई इले डेन्डस पिटना वैचंगु स्थापित खलय ख्वापौ ठुगु ड 2082 साल यान पिठने जायागुदु ठुगु ख्वापौ या संपादक अनिल स्थापित जो संपादन या ज्या न्याका ठुगु ख्वापौ पिडंगु ख आकर्षक रूप पिठन टगु ठुगु ख्वापटी खलय नाय इन्जिनियर दीपक स्थापित जुन ठगु नुग खचेटै दिगुदु ठुक्ट हे ख्वापटी खलय छान्जे इन्जिनियर ज्ञानेन्द्र रत्न स्थापित जुन ठगु जिम्मेवारी कठ 2081-82 प्रगति प्रतिवेदन न्यवे टगुदु अथे खलय डाँबरी प्रदीप मान स्थापित जो 2081-82 साल ल्याचा न्यवया खलय आर्थिक अवस्था गुप्त ज्याचंगु दुठका केनटा गुडु ख्वापटी स्थापित खलय मिसा पचय प्रगति प्रतिवेदन पचय नाय पद्महेर स्थापित चया न्यवटा दुसा स्थापित खलय जसना पचय नाव किपा मिसा पच व युवा पचय नाव किपाटन ठुगु ख्वापटी न्यवया
सामाजिक ज्याखे नेचला चोंपिन त वेगु ज्या यान त गुडु ठुक्टा ये ठुगु ख्वापति सम्यक वापयो सम्पादक सुगत रत्न सिन्द्राकारी छपो चोसो दुठ्याकटा गुडु वेक भाजु सिन्द्राकार ठुकी चैतागु छिट विदेशी संस्कार टापाका तैगु कुटा यामा शीर्षक रचना दुठ्याकटागु ख अठे ख्वापति ठिठी स्थापित व्यक्तित्व पिनेगु मसिका न ठिठी चम्बिस चया दुठ्याकटा गुडु उकी हिरा रत्न स्थापित मसिका इन्जिनियर ज्ञानेन्द्र रत्न स्थापित चैटाउ ख सानो रत्न स्थापित मसिका रेणु स्थापित चैटाउडु शिक्षा ख्यय न्यलवा मोहन मान सर्य मसिका प्राध्यापक डाक्टर अरहन स्थापित चैटाउडु अठे वकिल मोतिकाजी स्थापित मसिका वकिल विनय स्थापित चैटाउडु थोक्टा या व्यक्तित्व पिनेगु मसिका या न्यबोया याना वेका पिन्सन ठाउ जीवने गुप्त संघर्ष यानवन गुली सफलता हासिल यानु या त वेका पिनु योगदान पाखे समाज या त ठुली टिप जो वन नाप वेका पिनुगु ज्या गुप्त प्रेरणा का मागु ख ठैगु टक जानकारी व हासिल या फैगु खन डुगु ठुगु ख्वा पौ या त महत्व ज्याका तैगु निम्ति ठुकी ठिठी पछि त क घण्टा गुडु ठुक्टा या ठिठी पछि त मध्य दक्षिण दुनि मोडपि स्थापित पिनुगु बिचा ह्याका ढका वेक पिनुगु नाव कि पान दुठ्याक डाउडु स्थापित खला पाखे सिगुठी मडुपिन्द टिप जुन मानका मृत्यु संस्कार गुहाली यान्टाउ खन न्यठनटा उडु ठुक्टा या संस्था इटा आर्थिक रूपमा बोलंगा ते फुसाय जग संस्था बालक जायना सफलता हासिल या फैचनी ढैगो मने ते स्थापित खला या त आर्थिक गुहाली या पिनुगु नाव दाँत टक न्यठना टाउ सा ख्वापति ठुगुडे शिरपा कापिनु ना किपा व शिरपा नाय नापन डाटा पिनुगु ना व किपा टक दुसाक टाउ ठुकी याना ठुसिरपा ते मन डुपिन्द प्रेरणा जोवन हिगु जोगुडु अठे शैक्षिक खेले ताला पि स्थापित भूमि पिनुगु ना किपा लिसे ज्या जंगो डबुले टुंगु पि ज्याठा जिति पिनुगु ना व किपा टक दुठ्याक टाउगुडु ठुक्टा स्मारिका स्थापित खलक ठिठी इले यहाँको ठिठी सामाजिक धार्मिक लगायत ज्याजो या रंगीन व श्याम श्वेत किपान दुठ्याका ठाउको क्रियाशीलता बेगु ज्या गुडु ठुक्टा या ख्वा पौ या अन्त पाके स्थापित खल या जीवन काछे जपिने ना व किपाइ टल दुठ्याका टाउगु ठुकी याना खल या जपिन त क्रियाशील यान्ते त टिब जोंगो खण्डो ख्वा पौ या डेग पटी ठिठी थाय मख ठ्यामरु भिन्डटवा व लगमे विराजमान याक टपि पेम बिगमा ड्या पिनुगु किपाटन बैटाउडु ठुकी याना स्थापित पिनुगु जीवने बिगमा ड्या महतो गुल्डु ढैगुन केनेगु ज्या यागो खण्डो यको सुब्यादेशना जना सहकर्मी मेजु प्रेम हिराठुलादर जुया त वेकन छि सकसित थौया उडा बुखं कना दिल नाप उडा बुखं पचायतन सुब्यादेशना जना वेक पिन्छ थुवाए गुफु खमुना ग्वालियाना दिगुली अते हे थो बुखं जया ग्वालियाना दिमा भाजु सुगत रत्न सिन्दुराकार जुया तन यको सुब्यादेशना जना नाप छिकपिन्तन यको सुब्यादो जिगु थो ज्याजो उडास निना दिगुली अथे हे छिकपिन्त जिगु ज्याजो गथे तालो नाप सल्लाह सुझाव छुबी मन दुसाको कमेन्ट बक्स कमेन्ट याना दी त या जिता डाइरेक्ट मेसेज याना दी त इना प्यासे जिगु थो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हो फेसबुक पेज लाइक शेयर और सब्सक्राइब याना दिला तका पलासा कासे थौया जि ज्याजो न्या कामी स्म्या स्थापित थोनि हे पसंगो भा लागु वयामा धागो मेनिनका थौया त ब्या सुबे जिला थिंक
मजा खोइ मते नु बरु जिमीको छेनी नु कस छ माया नेनु या जाना दने खोइ मते नु जिगो छेने चिक्का